Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah. Mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan hukum Arafah, lalu melempar jumrah usta Aqabah. Sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha sayang yang tak terpilah. Allah Maha kasih tak pernah pilih kasih. Allah Maha tahu tanpa diberi. Lain. Apa lagi? Coba. Dah. Coba Lana dulu. Ngaji. Coba baca surah An-Naba. Coba Lana. Coba bacakan. Ini lomba. Siapa yang bisa nanti dapat bonus. Coba. Mau bonus YouTube di situ. Okey. Nanti buka YouTube. Coba. Film hantu. Bisa? Coba. Satu pertanyaan. Coba bacakan surah An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shiyada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن والقول صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قريبا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا